Sad ćemo odabrati neku kartu. Ovu... Koji je to spoj? Ugljikov oksid. Od čega nastaje? A ugljika i kisika. A gdje ga nalazimo? U atmosferi. Jel znaš zašto je on bitan? Bitan je za životni ciklus biljaka. A kako znaš da se on nalazi u tekućini? Zbog onih Zbog Je, mjehurića zbog u koli, da. Šta vi mislite koji će od ovih pića najviše eksplodira? Ja sam Neko iz Jedne mladosti i danas ću stavljati Mentos u ova balkanska pića i vidjeti koji najviše otiđe. Sad ću staviti 4 Mentosa u Radensku. Dobro. Ova Radenska je bila baš bez veze i ne sviđa mi se. Sad ćemo ići na Sky Cola. Dobro, stavili smo 3, Dobro, ovo je bilo puno bolje od Jamnice. Otišlo je ono negdje do vamo, šta je dobro valjda. Da, blage. Sad idemo na pipi. Čekaj. Ovo je bilo gore od Jamnice. Ne znam šta ću reći da pipi, očekivao sam malo bolje od pipija, ali nema veze. Sad idemo na Koktu, najbolje piće na Balkanu. Vidi, ovo još uvijek ide, aj. Čekaj, sad da padne sve odjednom. Opet. Okej, dobro. Kokta nije otišla baš nešto visoko. Čini mi se da je bila kao ova Radenska. Da, Sky Cola je do sada najbolja, a sad ćemo ići na Schweppes. Opet ćemo isto pokušati staviti 4 ovaj put. Eto, to bi bilo to od ovog videa. Ja nemam blage realno, ili Schweppes ili Sky Cola bila viša, ali eto, to je to. Jel iko od vas zna zašto se ovo dogodilo? Ugljikov dioksid se nalazi u gaziranim pićima i on se nalazi tamo u plinovitom stanju. Kada ubacimo Mentos obično ima masu malih rupica koji se jedino vide pod mikroskopom, onda taj plin uđe u te rupice i nastane reakcija koja napravi onu ogromnu pjenu koja otiđe prema gore.